हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं आङो दा थांनो ओंखारलायबाय हस्पिटालाव थांनांबाय थादों आरो दासान्दि मैयानो आं फोरमायखादोंमोन ना सासे सुबुङा मबाइल नायनानै बेमाराव गोग्लैनो गोनां जादों एडिक्टेडबो होननांगौ जाहैबाय रेडिएसनबो जादों मा जादों मिन्थिला डक्टरनाव लांबाय थानांगौ मबाइलखौ 12थासिम नायबाय थायोमोन जाहैबाय आरो बेल' नङा सिखारनायाबो 9टा 10टासिम जालायोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय गोबांथार गेम गेलेयो मायो बिदिनो मानसिया बोरै थानो हायो बेफोरबायदि रेडिएसन ना मा होननांगौ नोंथांमोना मिथिखागौ ना उन्दुनायावबो खरसं लानानै उन्दुयो जाहैबाय एक्सुवेलि मबाइलखौ नायोब्ला मोनायाव उन्दुयोब्ला एसे गोजानाव लानानै उन्दुनांगौ मिनिमाम 3 फुटसो लानांगौ जाहैबाय नङाब्ला देहायाव गोबांथार प्रब्लेम फैनो हागौ अब्ला जेखि जाया दिनैबो लांबावनोसै आरो मोनसे आपडेट जोंना एमपि मोना दिल्लीयाव मा खोथा बुङो to say in support of motion of thanks, sir. Sir, the President's address in the joint sitting of both the houses of Parliament can be called as visionary roadmap of Narendra Modi government for Viksit Bharat, carrying clear vision and direction for taking up the country to a new dimension. I express our deep appreciation and gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, for her humble address to the joint sitting of both the houses of Parliament. Honorable Sir, I, on behalf of my party, United People's Party Liberal, would like to congratulate Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for his indomitable leadership, enabling him to assume third consecutive term as Prime Minister of India. I express my sincere gratitude and honor to him and his entire team of government. Sir, the government of India led by Narendra Modi ji has left no stone unturned to touch every nook and corner of the country's need of the people, and the nation wanted Modi ji for a secure and developed Bharat, and that is why people of the country once again come out to take India government and see Narendra Modi ji as Prime Minister for third time for the great nation like Bharat. Sir, I must appreciate the Honorable Prime Minister Modi ji for his comprehensive and inclusive policy towards the development of northeastern region of the country, which are reflected in the President's address again. During the last 10 years government, Modi's policy to bring sustainable peace in the northeast and accelerate the development simultaneously has been the priority. And as a part of its priority, the third Border Accord was signed in the year of 2020, through which Bodoland Territorial Region was created and the border movement came to an end, and the peace has been prevailing nowadays in the region. The Peace Border Accord has become torchbearer for resolving many disputes of Northeast region, prompting several militants and other organizations to join mainstream and come out with amicable agreement in the region. Sir, in Assam, under the dynamic leadership of Dr. Hemanta Biswa Sharma, Honorable Chief Minister of Assam, outstanding development works have been undertaken with a view to build Assam as one of the 5th developed states in the nation. People of Assam expressed reaffirmed hope and aspiration upon Dr. Sharma by signifying their thumping support in the last Lok Sabha election, where 11 out of 14 seats won by the NDA under the leadership of Dr. Sharma. Sir, Bodoland Territorial Region was created under the provision of 6th schedule to the Constitution of India, comprising near about 4 million people of various caste, creed and religion. The people of Bodoland, under the leadership of Sri Pramod Boro as Chief Executive Member, are living peacefully with harmony and integrity in the region after the record. 30 seconds. Sir, while supporting the motion of thanks, People's President address, I would like to call upon the government of India to make it convenient to provide a little space for accomplishment of Border Accord 2020 in the government's 100 days agenda. Sir, under the Hydrocarbon Vision 2030, Sri Rameswar Teli, the then MOS of Minister of Petrol and Natural Gas, announced Government of India's decision to finance and support BGR Bongagori Refinery expansion 2.7 to 5 metric ton million. Thank you. 17 November. Thank you. 30 seconds. Sir. 17 November 2021 at Bongagori. Honorable Niranjan VC, please 5 minutes. 5 minutes. গোটেই অসমৰ লগতে কোকৰাঝাৰ জিলাতো অসম চৰকাৰৰ যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো নিৰ্দেশনা অসম চৰকাৰৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেইটো প্ৰযোজ্য হৈছে আৰু এই মেছেজখিনি গোটেই কোকৰাঝাৰ জিলাবাসী ৰাইজক
ইয়াৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা। এইখিনিতে খুব দৰকাৰীভাৱে আপোনালোকক জনাব খোজোঁ যে আগৰ নিচিনাকৈ, কাৰণ আমাৰ যান বাহন ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আগতে কি এটা নিয়ম আছিলে যে ট্ৰাফিক ৰুলছ MV ৰুল ভায়লেশ্যন কৰিলে চিধাকৈ চালান মানে ইছ্যু কৰা হৈছিলে আৰু ফাইন বিহা হৈছিল। এতিয়া কি হৈছে, অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে অকল হেলমেট নিপিন্ধা চালকৰ বাহিৰে মটৰচাইকেল, 3 হুইলাৰ যেনে টেম্পো, ই-ৰিক্সা তেনেকুৱা জাতিৰ গাড়ীৰ কোনো ধৰণৰ মানে কাগজ চেক কৰিব নালাগে। পুলিচে হওক লাগে, ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোকে হওক লাগে। তো এইখিনিতে আমি এটা খুব ভাল এটা ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে, আৰু এই সিদ্ধান্তটো গোটেই আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাবাসী ৰাইজে যাতে ভালকৈ বুজি পায়। বুজিব লগা কথাটো হ'ল যে আমি অকল চৰকাৰী নিয়ম কানুন, চৰকাৰী ফাইন কাটা যিবিলাক, এইটো ৰখি নাথাকি আমি সভ্য সমাজৰ চিভিলাইজ ছ'চাইটিৰ একোজন শিক্ষিত লোক হিচাপে আমি নিজকে মানে সমাজত দেখুৱাব লাগিব। আমি নিজেই নিয়মটো পালন কৰিব লাগিব। আগতে কাগজ পাতিয়ে, গাড়ীৰ কাগজ পাতি, ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই, পলিউশ্যন নাই, মানে ন' পাৰ্কিং জোনত গাড়ী দি ৰখাই সেইবিলাক আমি মানে চালান দিছিলে, ফাইন দিছিলে। এতিয়া চৰকাৰে কৈছে যে এইখিনি কথাটো আমি শিক্ষিত লোক হিচাপে নিজে বুজা উচিত। আমি য'ত গাড়ী পাৰ্কিং নাই বুলি লিখা আছে, য'ত মানে চাইনবোৰ্ড দিয়া আছে ন' পাৰ্কিং জোন, তাতে গাড়ী ৰাখিলে যে সমাজৰ কাৰণে যাতায়াতত অসুবিধা হ'ব, এইখিনি আমি চবে নিজে উপলব্ধি কৰক। অভাৰ স্পীডত গাড়ী চলাই লৈ গ'লে ক'ৰবাত যে এক্সিডেণ্ট হ'ব, এই এক্সিডেণ্ট যে হ'ব, এইখিনি কথাটো আমি নিজে বুজোৱা হওক। গতিকে ফাইন চাইন এইবিলাক মানে কাটাৰ আগতে